This is Matulele Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Kuyahamba kuyakhula. Kinani isibindi bantu bakithi. Kinani isibindi libe lethemba elikhulu. Ithemba lelelana elihlala lilalo elokuthi uJesu uzabuya. Ukhokho wakho wambona uJesu. Inhlomkhulu wambona uJesu. Kodwa umbuso weZAPU lizawubona. Umbuso weZAPU into ebambekayo, into elingayenza yenzakale lina. Akula umuntu omunye ongayenza leyo nto. Yikho ke bantu bakwethu ngiyakhala ngiyacela ukuthi abantu beregister ukuvota. Ngizwile lapho ukuthi abakafika abantu abaregister ukuvota. Kodwa kumele befike. Nxa bengafikanga ukuthi ikona okwenza ukuthi esingakwenza ukuthi abantu beTsholotsho kumbe nxa uthe uhamba edrobheni uhambe register ukuvota. Kuregister malanga onke kusukela ngoMvulo kuze ukuthi Friday akuvalwa. Njalo akuthathi 15 minutes. 15 minutes uyabuqedile usuphuma usuzihambele. Kuyafana la ngelanga iZAPU singeni siphutsha. Isikhathi sichayile. Isikhathi sichayile la ususethuka nje kuphela mahara. Hayi akulunganga. Lalwelwa ilizwe leli lakhululwa ukuthi sihlale kuhle. Ukuthi silingane sonke. Abantu bonke beZimbabwe kumele silingane. Sibe ngabantwana benhlabathi njengalokho okuthiwa ukuqala. Ukuthi ngabantwana benhlabathi. Inhlabathi le yantsho la bonke iyafana niyalingana. Yikho lathi kumele sibe nje so. Sibe ngabantwana benhlabathi okweqiniso. Siyekele kube sikhombana ngomuno. Namhla awumkhulumisa umakhelwane wakho ngenxa yezana. Namhla umakhelwane kunzima ukuthi uyecela ichukela ngoba umuntu wezana. Akula umuntu wezana lapha sabantu beZimbabwe sonke. Singabantu beZimbabwe. Yikho ke kuqhakathekile ukuthi sihlalisane kuhle ezigabeni. Sikhumisana imiloda. Nxa singomakhelwane sisebenze ndawonye. Nxa sisithi abantu kabayeqoqwa sithi uyeqoqa nalo ozithi uyizano ngobulamanga yikwesaba kuphela. Nxa sisithi kuyekhonjiswa abantu hamba uyemqoqodela nalwana ozithi uyizano uzamangala uzakumangaza. Uzakuthi hayi bemvele ngiswela ukuthi zabuya kanjani ngekhaya. iZAPU singeni siphutsha. Isikhathi sichayile. Isikhathi sichayile. Siyabonga ukusenzela wenzani. Siyabonga kakhulu. Usenzela wenzani. Inja mfihla umpini. Siyakuma elections bantu bakithi ka 2023. Siyakuma elections ka 2023. iZAPU khathesi lapho esimi khona siphakathi kobunzima kakhulu. Kubangelwa ukuthi zavele sachawa amadolo sifika ngo1980 basithathele into zethu zonke. Ebeziqanjwa lapha ama-factory, amasimu, izimota, basithathela bahle basiphuma amadolo. Khathesi ke umnotho wesizwe wona ngwawo vele uchithekile ufile nya. Khonokho ukuthi inkukhu iyaqhwaya engcebethweni. Yikho kwenziwe izalo. Iqhwayile yachithela amabele khatshana le. Isiwadinga khathesi ayiwaboni izalo. So ke iZAPU lapho ekhona khathesi phakathi kobunzima abantu bakithi. Kodwa ngibonga ukuzimisela kwenu. Ngibonga ukuzimisela kwenu elikwenzileyo ngama-by election lazinikela. Ngisacela ke ukuthi lizinikele futhi ngo2023 ngobunengi benu. Lizinikele ukuthi umbuso lo uyawuthatha. Umbuso nxa siyawuthatha kufuna ivoti into yokuqala. Into yesibili ukulinda ivoti. La ususethuka nje kuphela mahara. Hayi akulunganga. Lalwelwa ilizwe leli lakhululwa ukuthi sihlale kuhle. Ukuthi silingane sonke. Abantu bonke beZimbabwe kumele silingane. Sibe ngabantwana benhlabathi njengalokho okuthiwa ukuqala. Ukuthi ngabantwana benhlabathi. Inhlabathi le yantsho la bonke iyafana niyalingana. Yikho lathi kumele sibe nje so. Sibe ngabantwana benhlabathi okweqiniso. Siyekele kube sikhombana ngomuno. Namhla awumkhulumisa umakhelwane wakho ngenxa yezana. Namhla umakhelwane kunzima ukuthi uyecela ichukela ngoba umuntu wezana. Akula umuntu wezana lapha sabantu beZimbabwe sonke. Singabantu beZimbabwe.
yikho ke kuqhakathekile ukuthi sihlalisane kuhle ezigabeni sikhumisana imiloda nxa singomakhelwane sisebenze ndawonye nxa sisithi abantu kabayeqoqwa sithi uyeqoqa nalowo ozithi uyizanu ngobulamanga yikwesaba kuphela nxa sisithi akuyekhonjiswa abantu hamba uyemqoqodela nalwana ozithi uyizanu uzamangala uzakumangaza uzakuthi yothi hayi bengivele ngiswele ukuthi ngizabuya njani ngekhaya. This is Mathuleni Broadcasting Corporation. Inspired.